gwena takoba repaired edinde connectinga abantu baito ngonyora bara obosombe borobia eganga yane gose mission yane yarenge nga by the time to go chaka chikura chipare chionsi pime chuni onyore nga chianyare ko chikorosu na njibwate obweto borobia ani bwado ko geno konne kimunyana bire ko ikerana because chisa chiparana kwa jina tigane chinge ande chionsi ngagere chiko chikoyara bondiga asikiombe chiri 2020 chipara na chiri chiko tigara ese financial yeto chiko chaka wansiro motinyo saba na chiro chinande njitabokiwe. Okay, gote benge bila itabi watu bututuka nomboro byo mushimiwa. Obututuka nomboro litanga ni MC Dudu ebira gite byo ni go byagorwa asiri go dire marakabere yiri go gwena takoba ase a market. Nuarara kwango iga gores issues about around this okuru kwebira gite byo gekogera na bwatia ngaringoria nganyoranga chikamba ninjiro chia kote tichibese chia renge insena ni chinga chibese chia renge chinke chia rogote ko nganyandiri chia tue ekandarasi yo kolete ebiragitebi chia rogote ko nyara go severi account ya kusi ame chibesa chire milioni 440 444 million. So kwa nyoranga nabono kwa rojinya ko korambo ate mitandao kwa nyoranga company nero ya ruete ya sebete kandarasi yo kolete biragita biri na virego asisiringi milioni 440 lakini ikanyare kananga ya sebete kandarasi ni milioni 440 yaewa company ya sebete biragite byo n'ikibasi ko rukunga 890 million kanyara ko bage ko ewa use ko ligero dio o minus ya 890 orusana ni ne ya 444 na onyoranga chibesa njiri chirete gabo ange 445 million so dakawe go botutuka nomboro obotutuka no bwa kabere mboringa ndubwata ba engineer muaroje karokende governor gago paredi abantu ganga abantu babwa bale 32 136 na babwande ko runde viragita bitaiyo mwenyoro to mwakoli yo mutangani asoera tobish andare kama yana viragita ambia rengo bone viragita byagoli viragita byagorwa viragita 31 abantu abalende barenge time do center to go center 6 barenge ingi batari ko yarwe viragita ebi barundi because abali getwe barundi viragita bitarengo bone viragita ko byagoliru ingi batari ko yarwe viragita ebi banyare ko birundi omushimiwa sijo taragenderera kindly oranga ndubwate aba engineer ge county bari ikirega siyabona korona gikare cye county chikoroswa inere gasi mzidudu bari ke kuma kanyoranga aba engineer bari kirukando bari ko korega siyiri bari getubakoro company yamanya poligiwa at a cost kibesa boli ha mzidudu chikorukunga 200 million yani management company 200 million todori 200 million no monta ko 200 million achikobane chibiragita na habuto bugate staff vai achikobane chibiragita na habuto bugate staff vai saine omushimwa siocha vai saine abarundi biragita vai saine koma kanyoranga umwana bwarati abadanga ko umuntu gusine umwibi na bako ngo bari kibetiri aho bako ngo bari amavuta aho bako bono honestly ingitura rigere kibese kikoro kunga 200 million umuntu yo mako wako beko mubuke proxy ya inzitoro to rigere veti umwibi bagendera to korekana se omushimwa siocha ega sio mo MCA nererie ya se especially ya se bunge ye county msitutu chiga asijete chile satu ndio ega asiendanga ni represent ya abantu baitu ega asiya kabere tolo asiya machiko ndio ega asiya gatatu tokorengendo tokoro kam no oversight ekyo mbana nyingi mu bafana nga jite karendo kie kana buli amaswali makongo marorogo chia sare ngwara ga korangiria murago chia tikiga babani na bere gale rombiar na kia kwa na manganare ga kumanya koranga ekro mu MC ya oversight governor monyeni gago chako muramanga kamwisi mena jona ndamu kamwisi kerengo boli questions ejimi jigaje chisawe ejimo chengo boli budget nga yekorosirwa mushimiwa budget nga yekorosirwa budget na assembly yekorosirwa ada ino wa MC mokorosia budget. Yes. So gotagete ko tebi mugusinga aba MC morosa di budget yuko uri biragita. Budget ndendo aho kwamborera ya sana. Ekeretu haringa wetie budget ya say assembly.
igo twatebete nga chigirede chigo cha kogoruli tangani ibere kera sub county betonde gerere MC Dudu ibere ko at least chigirede ibere kera sub county tukateba excavate kemo kera sub county tukateba chitipa nyenyenye kera sub county tukateba rore emo kera sub county tukateba chigaringire chigachi amaje the same MC Dudu ebintu ebyo natuwa bibange tebyadakere ko ba supplied karibu bire supplied nigo bire supplied ebike kwaligere iryo mwana omintu so package iri tuwa rose tumayete ngebira kitabigo cyane ebinge kari biro bibiri bikite bon abo no mo cyando rebo no de totegere tiporo je tuwa begete at least nyenyekere sub county tuwa de chire kianda chire ikomi actually sub county tuwa de chire ikomi so ekine chitipa chiarenge gocha 40 chitipa chire supplied bono iga nigo chire chitipa 15 yeah chitipa china chichije chitipa chine 25 nga ichichije. Okay, umushimu wasiocha egwate banga abantu bambale baligetu initially bache kugenda ibiragite bikonye bitaragurwa and you were in that government ukamanyanga abantu balikiru bagocha kugenda ibiragite bitayo. What did you do? Ulifanya nini wakati huo? Bongaro tambua taringa na serikali ya ligete no inyorete tigambole mu gusinera inyorete kere mugabana agopare chintereba stadium, right? Correct. That is the time abarundia bebiragita na barono barenge because balikire ekere twaite tayare barengo balikire na previous regime serikali na previous regime egendo gyo paketa arengo roni biragita okay na ndo nyole biragita mbia arengo that time lakini ringe binge bya kwenye bya break it down because of yobo tu no understand it MC Dudu because engatiyo ngwa mbade county ya bwate biragita. Yes, so bono expectation ya nebuno mu MCA was expectation nebune yaba MCA eharenge nga abantu ababalenko batabwate emirimo ababalikire barundi ebiragita bitarenko aho bakwa we priority we biragite biga barundi ekere bayo biragite barundi onye biko binge bamanya koli but bono ababonzi no bale bakaboni gamba bwate emirimo bono mondo monga iru atinire biragite ebyo at a tune of 200 million. Omushimiwa siocha gotenene dede moligere die sabu nero de dorigere ligabo yani gotenene biragita 31 MC Dudu omonta kwa 200 million biragita 31 I will 200 million ubuno bwibi go study obwibi oyo ko bitenerana ki biragita yani no monto ire nga bitenene role na virobyo nero bimaite ba engineer baito mbali ni charge the mechanical department they are not in charge no monto ire bene ngana kimuna bona aye kwa tenga bone msidudu biragiti twakobire nayo kubitinayo kubirenda twakwere 200 million. That is what happened omonda ire egasi eyo na 200 million obo tutukanu bonde no tutukanu bwa mafuta wikira bone nga to kwane msidudu ebiragite bikorana mafuta taiyo lakini nyorenga ese budget ya assembly ntuwete tichiwe sikor kunga 400 million ya not 400 million 4 million pa 4 million pa nini pa ward choko anda kogora egendo tokoro kabuna mafuta lakini wekaraboni ga mafuta taiyo nebiragite bikoraranga diesel yani complete mafuta taiyo 3 on the same over tutukano etua budget to 1 million per ward kwenda kogora amaram woniga omugabana iga atumugete proxies kibesa bamura baite bechipigipigi bakwa niga chire chiringi chimi sato ali asokogora amaram kibesa chiga chikoro ku 700 nga ichigo tinane ningokuri. Okay, umushimiwa sioja amagana yo gukwana igo yamanyetaye bwe kabuno mu MCA bwe wodi y'ichuni go semo mayete n'aba MCA 45 mu chorira se county ya Kisii igo tunyama yeto 20p ase county yeto ya Kisii na gigeko gara tukubuye. Okay, igo aba MCA MC Dudu oyise koligeri ya samme kutano yegava na kolire ATC gavana ni gare very pita no mu MCA iga kora amaba MCA right left center ekere to kumuburi amaswali ya makongo bunaye iba agenda takira manyengeri ngana ki ekasi ya ebuno mu governor no ku implement nekere to bwata maswali yo ku implement igo kwa rai ikorengere college speech ya nabantu baitu nabora nyora abande bare bande gerete ba chire tisi barurira mangana go kwana eringa mbatararo
ekero moye musia ko bori mugavana ni swali nga ntetongereza na kichibese kikachitumegete omwe mugavana makurangere omuraba boda boda bamwe obatengana ki ngamukumura kamwisi yako ngamukarusi anga mugaite aiga tingdat ekiningi bono bakana kinabo ngana ki it's a high time to petition itomanyangana ki mugavana itombi hare gusana. Okay, mujima sioche kyo ntoko nyara go substantiate kiagera ntoranyora details iguru yekyo gukwana garo gyo we don't want to accuse you taya kiagera kin information ntoranyora tigato boli gento klikere correct kirito bwata information because ngwa kore pressa na balikia mangana ugakwana mangana which is in public domain, so that is what I want us to talk about egera ntoko kwana information irito tabwati. I want to ask you this bono igwa sokire kurwa se kambi yo mugavana bwe county ya Kisii yo Mosque Paul Simbarati eikuwa renge imenande kwa rengo yo imemona so mugavana ase pressure yawo sase oroboti ruwa oruwete role in public domain go ruwete ji point nyinge kigera to karuororo naende kwa rabere ngaki ebintu byo goteba ngakero kende bitali straight mbono kwa biroche mbia rengo ko ritanga ni mbono byachagete ko bagose nkende nkero naende kere personal kero kende giya kurusia se kambi mugavana. Nte banga na temire besides kobo yani besides kobo mo MCS county ito na temire koba umusani no muskege governor lekero muri abasani rozinge bintu mbere bikwenda bobe tari byonsi pyo kosoka wadanga ebintu bimbobe bire na temire koremereri from just within they don't get msidudu yani ngana ki kwaro regento kerekebe kware isi ehalamu from within ngende ngala gendo ki ngerikia but oranyora msidudu kirigento badanga egente kembo bekere wate yo mondo egente kembo bekere nando ke korabna kere gobo asa ndrekobero. So that is the reason kwa soka kurwa na soka kurworo ne sababu ya garni ngana ki tinko gendra kobera asendo chinge bintu bya biga asen ko korwa century taringia namba ibere kwanyoranga igo mondade do tumeka kurwania kero mondo na kurwania especially ndo kianga chimono kurwania omwana ito omosike Fred Matiangi and of course mwarera ko muna injena atabanga tinta tikurwania eliogirio mogusino mwekabo mogusio sore wetera se omosike Fred Matiangi. And another thing ngeringa there is a time where riga bareta chipasiri se wodiane ekerna rucha bantu bane bakuyiria mariga bagokorera ubube boria abantu bari banchorete burunge nkwetogeringa na inje ni chuni nkorwa nkonyora bagokorerwa bube ngatanga yae nawe kera bagokorera ubube msidudu na tebiri omugavana nga ebintu ebyo gokora it's not right. If you want to serve my people igana I have told him omanya gokora directly opposite kwa abantu babo bakora njorako. So nemangana yobugambi bwa very too incompetent to a level that umuntu chite class no muntu roche nkia ndrete gokora atanyare kore mereria ni fata nkia garanga ruoro MC Dudu na nkia garanga ruoro aba gusibami ntwa ni omushimwa sio chetu on a fair ground aye mbali noko bomo MCA kwa bero mosani bo mugavana bwe county ya Kisii for quite some time. Amangana incompetence yoko kwa na ngwa yaroche from the beginning ngosembono gatia waje ko yarora lakini ako teberinga ekeroro musano monto igoko mokonyo borege ubuai lakini uranyoro yoko konya oborege ubuai tari ko konya kangi yoko kora gustari ko tegerera because like now no county ya tabaru ekamba tatometi no nye loya no ne abantu bari banta okamba mayiti no tatometi obviously ne county ya tagorwa lakini tatometi loya no ne abali mibuka banyene bakabeka namo bakagenda court bakagambe kina bakabwa ekere babona ndabre bakandangire bandikana ki mtu wagambe kinege county sokonye tebone county ye yinga tuwakore kinege tuwabwire batebone ba umuntu yo because tuwakebwire umuntu yo tagore to bisi abe compelled ya gachobisi ngada bibantu kava no you there is nothing ya kore temo mheshimiwa ngotagore to bisi mheshimiwa ya ngotagore to bisi ya ye wodi echuni it's in the public domain na amanyire during that time na mufete impeachment motion even the beyonce bibi abero over time ngote bangende kembo beke natenga abali mibane bachire basoire because na baro ngeringa it's about bo chao bwakeroka na kulire na terire for the last 2 years abantu bakwabuza keroka banya kwa bube keroka yanya kwa buza uchao bore keroka mbanya ko rusuworo bono nkingo kora yani bona sa ayi abona sembona te kobe bosani obumboro ayoro
Mheshimiwa epasari watebanga ngirere asa abantu bane banarete because no governor we komanyene ochiro irire epasari yo because na arare centro asa abantu no manya ko imoki orusho monto bisibosongo against the law umuntu manga genda karo bagera abantu chifom. The question is the word pasari committee hero they recover involved MCA they recover involved when the represent abantu in that exercise and when the conversation exercise kimbi again there is no affecting. There is not yani msikiti na aligereri ngatewanga abantu bane mbangirete school tintagetiko base bintu biko korwa bitari kubwatia machiko otebange ndege mbo bekeka koru toriko tegererwa kwa makubori unga what is your business there so ena atebanga tigambere na abantu bane na adene mona abantu bane babere bagonkurira bagondengo at the same time keren koranga nebinde na bilombi arenge ibe adena ategerete na abantu bane ngasi na arenge mbo bena arenge. Okay, umushimo siocha whatever ngwategerere ground ugategerere ground kigakwana so e ground igogia change ibintu gikawatebinga gasore mbobole kageruka move gaswa sekwasoa gusina singi nchibintu byale kokorekana gaswa sekwasoa gusina singi nchibintu byale kokorekana bate bintu konyo gochabu bumburi koruoro. Okay, mheshimiwa sio chanaro kuboli gali boli asema mbinga kibono kuanganyire korwa se kambiye kwarenge enkoro iyo yangire ko rusyo bucabo burekeroka yangire ko iwera kwa gachabisi na kadarika bono ine kuanganye kurwo ebintu bingo kibira gokorwa ndara gore ri swali eri kwenye contractor ya sero ya chakire kwa gacha uroche tuachire MC Dudu egeti ya chakire kwa gachwa ndio ile contract ya ndirate meremo kibase kiarusi we packet irregularly because into to wetie budget ya assembly egeti no kere lakini baada ya budget yeko assembly yego ika Nairobi geti ekingeyo e contract kama yako bwate karuororo because pesa njia renge the budget ever tongore supplementary last year December ngatebanga chiwa sirijegeti irani e contract era ne kolega bagande inko irani bale pesa chikabana njira ni assembly waranganjiro chikonda kuchiweka baada ya Nairobi njiyo. We have another supplementary just to see and the drop. I want them back to the budget so that because no talent chief to the Madagan, no chicken or sorry, a bin tailing. Come on, Yoranga, over the Chile, Chiran. You know, even don't know what Yanga, a Gano to make Nando to Milko around Vaigasi, Corregas, area avant Baba. Gaveka chiva shoko ro chitangi 14 chiara ko nda school gete ngeti atigarte kanyentara chitangi chiva china chiro chikarusu in the budget but don't think that okwana mangana mang because those are some of the reasons chia garete ngatevanga obusani obutiga boere tigante garra bantu bane tigantara na bantu bane waboriringa bone bintu bigambi chebikoru MC Dudu egasiane uno mu MCA una kwabori tokoro sie budget yes asiano ko tegaranga nje abantu bane abagoteba igendo gete gekoru bas egendo krongeringa naki asiano ko kerwanerera yeso ese packet maybe the ones we are ese packet egendo to go to from executive no for implement so MC Dudu ebinde bingo ikabikorwe negasi ku ikatwene kinga ebinde yon spingo korwe na ngo ikerna because na body how they are entering the process yo korosie packet. There are so many things now proposed to be budget already. Even the BOC go vacant, na hand way chungo manyavare into Kiev, so that to Kanyatara na Kiviko, we will Keraniwa, Kurua as the executive. We don't implement. Our one is to do the party thing or whatever. The implementer is the guy. Right. Asante sana mheshimiwa Wycliffe Siocha. De Cameron sana na mumu nchumo tele chebo. Glichin severe chebo no mambia. Umoske a point nera iga ebugate tabanyali bali kwa jumla na kerokende umugusiata gete kumanya asmaja skwa rura se kambi yo mugavana bwe county ya Kisii Moske His Excellency Paul Simbarati kwa ruro kiro modera bwate freedom ya ya gesiasa soko bana kadarika aye neke amagia ODM wole no Moske Simba igaro mo deputy party leader we kamagia ODM is actually one of the party deputy party leaders we kamagia ODM. Kerokende nebi amambi bwata machikabo korengana ne constitution yeke magia ODM ine no be penalized in any way litanganinda tabate banga ODM ya renge no muikoraira
So ribuna umuhanga Raila tumugete umwiko bodi mu norra baba dembe kiek nabo erete uziko yoboni yendo karo DM nezi segichuk wiki ODM ya sifuna ODM ya muhango yodanga anataka power ODM ere, but I want to make it very clear. The Political Parties Act ige batebanga monteri echame yonjo ne rokober until that time window ne cheke ekere amkoro monta ko ne chama taje and the point form mugusi na mondonde wenso integrate especially and bane bai tuninga inje ekere to cha 2027 ekere okiano kyo bwe MC boy chuni igongo cha gokerigi gwetere se chama ekorukubuna Jubilee boni gana choretwe ne chama ekoruku ODM engober ODM baka next year February because similar ko soka numa nisa ko soka, you understand, but omo ikone ne ngoro yane tayari gwaro mwaka Fred Matiang'i na bekere go biya so inje no mondo Jubilee as from next year February ekere window yoko chenche byame kuigo. Okay. Asante sana Mheshimiwa Wycliffe Siocha embande bunumanyire n'abantu bange aye naye gwachageti gosinaye kwairete motion ase bunge ye county ya Kisii iya chageti sabali yo komurusi abisi omo deputy governor omoske Robert Nsare Munda oyore ngo munyali bali bunere ingikiagarete by the way yokaire motion ile se bunge ye county assembly litangani okwaboria some of the works cha MC twako era sanga kiaring. Yes, that time na kanarenge pressure isore na boretiwe I am of course abanda abonsi to bring involved in the entire process ya impeachment ndio ama go sala beto because again the monda ko beneri go seri morioka wetere seri go seri elimo kagaranga beke motion ya county assembly ya Kisii ekaribere dineronga ekemaana magosa ana because kiniko togo nyargo indicho monda bi it's a process. Yes, county assembly ya Kisii kadanga remote zolindroro kadanga singe remote yeri tuanjera ni na mastaka tukaruwa ro tukaenda senate the same nere ganjira na mastaka but the truth thing geringana ki monda ni ga ko tari go serimo lakini umwana bwara ati okora magosa amange lakini atebere se presanga bono wikatucha akina into conversation yo koranga kitogo tumo mwana bwara atinga before itareka 2027 because enjira yo katara reto bwena asumo gusi na assembly yetu ya Kisii era denga eroteriko ba pious die kero kora impeachment chego second no koranga no mwana bwara atinena kiako ba impeach again denga because evo mwana bwara ati akora ebire vinge kubwaye kebekeria kama munda akora. Okay, so you still standing munda kolengana no kuimbichu kwa nkubwatikana na magosa akorete na talinga go kwa beta influenced in any way koira impeachment motion ya sebunge ya county ya Kisii. Oko wa influence ninkolinga na dewa na umumuroyo nga project and ni gate mutugo chasende ekere na kwa mastaka alinga bogo the motion area and I said I'll say because an impeachment motion ni ingoliere chibesa sana terrorize it eats a lot of money the process itself so ekere tuacha ke process ya impeachment and I said umuntu finance it umuntu rekodi chibesa oinore that time etuarenge the opposite government isimba mbarenga amo na Ruto so etuare komye kubune count 20 speak eseri boyerimo omuntu finance it oruete chibesa ko assembly ya bosongoga the process wakanete lawyers wakanete printing ibindo byonsi pimbaka senate mugasimba umwana bwarati muswati iro kweroka na mei kwamba nero wakanete chibesa nero finance it nero korete kiregento. So another question is why okay nabiko tuka magoso na lengo aba MCA na abange mure how did it happening almost ke Wycliffe Siocha nero le koira emotion ya not anybody else. Again, but engine arenge chairman implementation even they go bya arenge ko go cha. Okay. Hello. Senate. So ekere inde bya to go cha sende ngatebanende and especially tigato twara inyoranga umumurol na chandegete murol tennis bisat na chandegete mukaina you remember na miscarriage a family amonda they also babwate issues. So ekero koligere ni kwa the material facts okay nembo arengo na kimu muro senge njeno muro liyo ndere oyo korudenzi ona denga senge njeno muro ya ndere lende let me also stand no mutakot but the truth of the matter ngeringa amagoso na arengo beginadrenga ki we cannot run away ngam mondata ko derigo simo chondi arengo but ngeringa na ki oyolendo korra mamocha mango bwari mocheri moria mot kia koligyo
because kila kitu the county yo we wa kono no bonge sana the issue is been donaro para sabion because the one dia renge ese speech yani mangani gira kita na bia rengo for price bon ni issue ya robo ni ne ya maver mu aroche KC sinere ya KC sinere ya renge parede bon ni gati mavera kare ko rungo se mavera ki o mondo ritira ya bwo bikiba sago tai kiba sa buronge o mondo bori kiba si account bori mo sa te mo gata ko akoni to na make use ki so all these things in the liga the ko ya to dengana ki it is high time na hikoro na kitoko cha conversation o boro ya kwa sago Mheshimiwa sio cha liswali ntanyale kwibakira likubwata abanyali bali kwa jumla kolengana bona liboli ligaiga abanyali bali bakotebanga you need to apologize to them ase okuimbicho munyali bali bwe kolengo mo deputy governor kolengana n'abanyali bali secondly ine kwa monyolero moske munda mwakwanire nere on fair ground moigwananire kende ine no saba mabiri kero kwatenga munda taya natogete na magoso ayagereta akaba imbidi umuntu nasaba so kwanire ngende tarikia na bago parege ndo ani ende kimbi yakere bado so dagere tema andonsi na ba fero munyari bari gose ase na pengerati ase ubo kanarenge na serikali yo moske arati gose ke tuarenga wasani ninde tayari kusabu kwa. That's what I say. Na kwanita se presa na atelbai. Asante sana kigera Mheshimiwa Siocha ayebaye tuorocha ba MCA bande bagosoka korwa se batarenga se kambilia torojo mo MCA bwodi ya Masimba mo MCA bwodi ya was it bas boitangara Moscow bale na rocho mo MCA to some extent bwodi ya Nyacheke bakora na ba MCA mbale kigali chebo chia tetuwa magoralia by then you know kwarenge kambilie nde kero bakolera now is like you're joining them maybe no tuaro maine bwigente kenga chikalinga kichate tu magoro chikali chaje tu magoro no ne chigoni chia Simba egente ngetu aya ngero para que million because do manya na banda manya de to hobe because bali ba chiku lakini hawa ni sisi ya sari but kanate and I can say witness because now so get ikirengwa kesi aba murabu because I know that we have been together with them. I can be pointing Oria because they are very much I saw them although now my mission if you ajira mega but I saw them and later on ikirengwa bori ke kelmwara ngo para they know themselves in the man omuntu wapitika ajaba mtie na chigoni kiasi that is in public domain. I saw them with my two eyes. Okay, Mheshimiwa Siocha ekeroto gukuraga ajide kambwata ninye chukaga aba MCA gatie miremeri bagakora no korosia machiko ase county assembly onyemoro cha machiko narabwena rete comment oine ngakimutanya konya mentonye ase narebe machiko getabwenta ko strengthened kera ni no ba MCA mugode chinguru nkimutanya gokorera bo and all this time you know na ba MCA why especially bari mo mwaringe ensemo yo mugavana mona na inde mwaruro bono why you not complaining from the beginning mo complain bono MCA do asinaro tamduat we have always complained. Okay. But unlike others, but to complain from just within the key and the government because they can see because you know as it is the case, we have no the necessary support because one has a around here back on one oh somebody you remember that one a crowd of the phone oversight is that I am scared to come now what is in to worry or Jacket County in the area one I will pass today because now Abachika Abachikonaro, but Yamachika is Naraga Senikobun. And I'm asking you, Tariamachika County, Namachika Kakalian, and not in Manaparum Gavanakaro is not a spirit of Shumava given to plan for Monday to Friday. Manaparov is Yakeramo, or is Keramo in the entire account of Fanikan Banco Baharas, like left center. The end of the Yaraj would have a guitar in Baro, Bayo, consultants in Banya Wakan, Nasa Baro for but especially our consulants, Banya Mishara, about 3 months down the line. Everybody came by the Pueblo. Assume you can make it 200 for the last 3 months. No. Every living is say every living against each other. It is standing in because in area Syria and the way to Baba and we are ready because all of
toda na bila tomo sa ito na tomo sa ito kabisa agot mo tibuno so to ta agot intimidate na kinate veranga siba sile no tutano ATC para rin hada na mo komera kamuisi ako no na ndwa na ba kumbori nga ki bari chune ako no kutano yani nga mukamba na sa ndiri mo kutano achiko tora mo mo si ata tro to mo gato aga chiko na kamuisi ai you know it's wrong. Maybe that we can confirm kurwa somo governor himself kiagara mushimiwe mbande na teba ntokonyara gotabe ntokithara nyoro maina unless we confirm that from the governor nero ranyara gototebia the truth nga neririye because we cannot rely kiagara magana siasa ngo twara ro maina no bolimo unless we get that from the governor. It's in public domain. These things are verified. Edinga MC bari ne chipase MC otariko info dia so pire otariko print pasa reforms otariko chira para na goero imoka tomaba apende te lo yo MC atariero ko MC atariero ko kache ko chira ko ngai ne dia otariko dia wan toma ke na abaun te abakan tenga ai di chiwe saba kai wane to tenga tuwe na toli na short while ko sabanga to chiandale oino MC bugodi chuno moncho motegala nkwira na tole ni mo ni moli Window watenga Monichi lotion, makeups, mirrors, perfumes, body and face scrubs, sanitary belts, mbawate egentokunga ai chomotegarali bayore duke nyekegima aseba yakisi Kisumu opposite AM Taylor ngokwanera best lady eduka and the best samangana cosmetics mbawate yende boygo opposite Zoni Hotel boygo mwacho motegarali mbawate yenda capital roundabout tekero biamono sana egotwikira mushimiwa nga gukora kore ngigoro yo mugavana bunatabu ati abisi gosatari gotoka abisi and we understand aye no yo mobu hagati yo mogati yabalia bare ko baso mugavana akoba so you want to tell us equally ngankwa manyete ngaliye se kore ko batali abisi umaya na ira nobis okay ne edita mukumvu olio abilive dinga obisiri nga no gibobe kiro ngana yani ne bindu gete you know okosunyu ko understand completely to attempt go sukuma kama na kano asubra we county ya Kisii wa biekera so mutandao bindo ne vinge sana bia kwaniru people have raised issues ngana aye ebinto benefited kurwa so mugabana ne binge but you don't want to mention them you know at times and I was telling some of his brothers tikaba batu engage yo bongaga ba ngainia because aka mushara kalianga ke kago cherende achinone chingwe matanga gosenga ko bera bando rende chinkwera gire because ni ngenda ko konyo mondo nje tingigote right so neringa little na into to ade tikatoma blackmail tikabali kigeria ko ngabona lere naraba babegete bichaye hae mbogore tio mwana mochaino musinini nga kotabanga na bana rekora mu there is no problem Mheshimiwa siocha timanye tinga omo MCA no manye to mugaba no manye te omo MCA ga korosie budget yaba implemented na executive yeko ba let no mugabana so to make it clear umugabana na habwate muchando gusokolire mamochande ekiagera muamorosa iri budget nko implement yale okay in whichever way rule parcel ya somu bweka nonende soronga ziri within the ward otwolera mamocho ekiagera parcel yiwe rule amamocha amange msidudu yes mugamba ari operate na vacuum umugamba ni gango operate within lichiko liyo kwana ne parcel ya se county ndiroro lichiko naliyo liya kubwa mugamba natari ngako implement yani ngako imukanga bono ngaro ko implement ngaro ko parcel muimuka bono ochirubuna atagete it starts not the procedure that's what the county parcel board eroe ko parcel board na ere ko implement tari governor ko implement that's why the bodies natanga chi bodies chito chikwanda ko kolega asi umugamba no chisari richonsipi na I want ko kolega asi bieka atari ko bwati richi kuna ko bonga na kikimoteri ko seria maji doros richi ko le pasa ndilo karando ke ndilo ko bwati because ordinarily a committee education ero assembly e wanda we karansa ne board ekere ikaransire batebenga itukogete na lichi form echikogen barangeli chikwere chi ward committees I asked ward committees no involvement
yaba MCA bali elected na bali special elected for special interest babone to ikaransu musota ngana ki bone program ye passer ya chakire omu MCA kwa ngana ki mubunga ten reservations na kimotagete yani that consultative part of it talingo ko mo kanga because you are the governor nga ko mo kanga bono ko because who is oversighting you, okay, who is representing people in the because injo mu MCA in charge y'abantu bayichuni mbwene te kobero oro exercise ke korekana unabona kertu arakona ni cha form 3 and form 4 na ikaranza na abantu bane kuro muntu nyore form 9 sene kana agenda da baro abantu bagenda it's not muntu te yora above the law you cannot break kashibigru pregasi otebenga nayo gukora all right umushimwa siocha a counter assembly ne independent. A counter assembly never had interference from the executive. That's why kwa raba MCA bali konye bare so foko ba ko oversight kwanya no mondo rusi kuchi committee abantu ba very whipped from committees no nyinja am on the chopping board na inje wana na because na jagera ko ba foko o criticize even the bibe bona mbai karanza na igo mungino yo katebanga bona rusi mbande chi committee mo rusi budget mo rusi ba chi aba implementation mo rusi kiango. That is what aba MCA ba kisi ba with intimidation na ngote bi ko ibuka okay mushimwa ina ngana na injente biri na abantu banenga iga tebanga no na assembly tingota na irene ko mova singa tingota ja injenchorire inga tingota ja assembly. I want to go to assembly yang attack and I can equally say mushimwa banda I can equally say nga ntoko jargo substantiate ngende kigera tarago tebia yo maseyemo ikigera ochore ko ngende counter assembly gonto ntobe kama mocha sata ye kigera counter assembly you elected ko genda rona kina kubo ligoro ya independence ye counter assembly. Never executive interference. That's what I've seen. Okay, thank you. Ono livo liriana linde neli. Inuna ba MCA mura se counter assembly ere independent ekorosia machiko ya rosie budget nende ya mirimo ya oversight. Nga kigo jayanya rekana nga ki aba MCA mwabagana ya abantu ba tuigu abantu bagotebanga ki nga aba MCA mbaro bo mugabana aba MCA mbaro bara against you mugabana nga yigo cha yaruera kero yo been on the governor kwa raba ira sense mu mugabana inkie kego cha giape nimbaka aba MCA ba sideline babanga abana bo mugabana abandi batoka balesiko. Again, dona tebengeringa umugabana iga mastered the art of divide and rule. Divide and rule ngana ki ogo tutumani into a sentwe. Oto yani na nabuata another thing are master of giving false hopes because even na umugabana nga mbwate si iga korera iga mbwate si iga korera iga so kuma konyoranga abantu ba very friendly ya kwanya roso tumaniri bake orire bakoba owaire incentives so batangana ki nintagate mbwate si iga in return njengo korera I getting that so kuma konyoranga otumaniri the assembly kuma konyoranga bare nsemo yae bare batari nsemo yae. Okay, so but what bire bono iga datageti I want you to focus ingeringana ki boni iga you know there is time and season for everything. Okay, chinga kinjiro chiko ngainwa chinga kinjiro chiko tarara chinga kinjiro chiko korora chinga kinjiro chiko komanya so toikire bono tuwabe mna into because tuwatemire ko mukwana ko within osinyire. Okay, bono tikato uskana kana ki tarinye tokirete tuwatemire ko kwana from within wangere ko totegerera na hande pado tuwachire skamuro chinto kasene ko mukwana geto ko mukwana na agotora mibi moisia lakini ndo mheshimiwa mheshimiwa sioja bono aba MCA inu mutabwati umusimamo gokore mirimo ya ino gose umugabana gababwete chisemi agochyo otumeka divide and rule. We really want to understand because there is that independent iga is selling fear and intimidation to MCAs. Two, iga berega kungainereria because we have support botangana kinga akia wana minto inu mbugate sigaki kolegas tu abere to como mbugate sia but what is delivering tari kere asama patano I getting that kirito go eti assembly tari karokia go ikera ni iga ko re bindo biro post so that's why tu atebirenga enough is enough ono tigato minyoka niko chimotuga. Okay, obo abantu bono abo abantu baremire you know tuamosomire tuamomanyire bono tuamanyanire egere tuamanyanire bono tige bono liga asiko koreka. Okay, so at any given point mheshimiwa Wycliffe Siocha eno mu MCA bwode ichuni njira teyo county era abamana gukora mirimo eri tungetie bananchi saga ndeta yi saga ndobo ati saga that's what I want to say nga saga teyo ego ndonda ga dangringana ki nega sibone ko korekana
igando ngadera nga saka te yongeri nga tima etinga ngiumire de ngadera saka because egera bono tu mugera nga we are oversighting ne era go turama ani ngusana no bune yebinde bitugweterende tenero ngoro kesaka ebinde engusana ne yagende tenero ngoro kesaka ngaki bono kwanyora toigwa abaye musiye bande bare bateba paranja nyakorosi kumbali koy gutrakta chireme bande bateba ngaki bono gae kengeri gocha gokorekana singinchega ngekengeri gokorekana ntoigwa na ino mugabana binte there is no way ngenjende yo bira come to an end yegerenga account ene kemagendero lakini takotenga baye musiye mbabu ati ngusana umuntu chakire gotarera emete no mugabana because kwaro chikango tebanga ngabaye musiye mbara muapar I submitted chipara chi ani chikoroswa bochi ase account assembly chair yani ye chipara ngaena na to the engineers 4 months now chiro in the list kwa kini kwa tenga na kinga para chi chuni tabu at least chi para chi chuni kwani kwenye kurumayanga kwa mwachi list chi para chi chuni kurumayanga kina ro kwa mwa ebono timwa obo blackmail ko yabo blackmail ya ba MC na kutuwa teberenga now enough is enough tikatote bya bantu betenga na ki proceed because ta ekoro kana understand the procedure ya gas inje muno mu MC tindiko bokoli parangirire omugabana inje muno mu MC igo nkwana na chipara chiane gochiese committee ye chipara ngere na chipara chiane to the budget chair ngere na chipara chiane gochiasa department ya roads so that my engineer baende bapima bamenyengi na kina kibwanda ko korworo tari mugamba nango kobera chipara but because bono chakere ko plaki media ba MC tari nje kate beta ba MC abanga kwane tenga para chia wodi njikore tete kindurambo meaning aba MC boka ba moire chipara na ba MC babo basi igo abamande twensi ipintu tomati ko moa par batirende endo karongeri ntubuna ba MC ndubu atengu sana omondo chakere ko tari metana ko plaki media ba MC no mugabana ndo bono itu tota byo mugusiyo especially oyo Kisi County amanyenga kyo mugabana asinyure gas. Okay. Asante sana mheshimiwa Wycliffe Siejasinje ye birobi ya okwa na Kisi FM na ebirengerere bya okwa rure ebyo nabanga tabanga ne birengerere bya na ndembe bwatu bamate negita siniki ya Kisi FM bya mono naende kero turanyole chinga kyo mheshimiwa ntokole chinkwana monaye ende koena kinganga ki gwate birembonde gasigo chigo chaka timati usekanya ngokorekanere ntoyirigere na ndo yases tolenganga yakorekanire yaikire. Asante sana na asante kwa muda wako jamani. Oina MCA we wodi ya Ichuni omoske Wycliffe Siecha amanyika nyina embande tumetinga kiora mwasese singwa ne kwanire abanda ruweli bagali kisimibere satoiga kerengere likia onkere kieke ase emambie kolengana ni chingwa ne kitwa kolengana kwa kitegerera soboime una chiabeire siju maoni yako ni yepi na woko na nje gasidi kambwate chinke 0706181822 na 0796988630 kopo mwingi sana ayegenda se point megane menge ya yemegano rule gaiga yebonto iko genda se megano igoko genda se point nyenge halo ayanga mu gusidu tuwaki wakire bia kwa mwa tru muntu mwa na Gideon Kegara kutoka iwaje mapapa kwa stage. Karibu sana baba. Anango na moyo mwa MC lakini kwa kile kwa hapo. Akira lenga Simba. Mtu alenge kwa boarding aiga sore mbobore mbona fre mbambo bara kurororo. Bose ege tie kali mage saba kwa iga. Bona mwa kuru tana na makongo. Ingetekelemu. Akutendoje. Asante kwa maoni yako. Anasema musikie mbande aira ninaenda sumu gavana oje gatagete vitu wenere hatwari robuaba nkayo mugusie halo. Yes wakire bia Kauntine ya Karasaro Gorai. Oh yes. Ando wachule na obagwata ko mubu yambolinga nje tindi waka kula chuni wodi. Owa ko ngumboro bibwaba. Aya duduzi. Yes. Bolo shwali ebintu mbye akaro moro motani no monda yo bimware ko para mari tiga ko taka ko letera abato ichuni wodi. Ege ko era tikwa bitebe te kuruliri bono iga no ta ko teba duduzi inki bono bira akonya bantu baichuni wodi. Okay. Arafu point yende.
na iwe mbande goteya bantu bakiti county ngano bono bairanire itiko ngano muswada beka ngabatiko imbiche gavana so ikinga kikera affect ya abana inti bakiti county shwari bintu binde duduzi kinga abatingo choli kitinga kyagara abantu baijuni bote banyara iyo komo asante nugo chutinari kura chutirende ke tumanye ngaki yotegererete ningo chinkwana ngaki chiagenda hello yeah wa embokiete omanye tano nya kwete kutato ko muri munda maswali bako ngamora yeah ene njero ko muri maswali mama ko munda omonto awetiye maswali kaya ano mutindi olenge digante bega ndio omanye tetu kwa toma daba sari bembe Bono tomo sayo ka lengende somurai yote mbata nera bakaragira tomo mama tata na kwa ni kile ndiro ko mbia na kolengana ndio yana enda wote wata wale sai tumoya na na bata wana kinande na chaga ni ndio takuwa sasa ndio ni watu za kwa raha kwa kwa raha sasa na ndo mwango wote sana ni kwa na raha Mungu na ya huyu kitu kwa sana lakini na sema tari ngari tangani ale nte monge rango muntu banke kila ntike nyira kwa wale kama na na ujako kwa na kama nyara ma yengo jezo na warai iko na baba sekwira namo alenge na kwa tebe na tika na kwa jaruga oi no ale na ile ko mo ya kwa traja ndo ko ko mtini ko ko tunako tumokora mara mara warai asante kwa maoni yako Kisi FM hello DCFM. Nere nkayo mugusiye. Oyo no mheshimiwa Rucho. Obacho what? Karibu sana mheshimiwa Rucho. Gakyo moraria nari gusabe mbande. Oira neria maswali bunako bori. That is one. Okay. Number 2. Ndio. Ati tobiri ba gokora barubu byabo bisi tibiri afgane to toretera gototeria. Simu yake kakatika namna gani msikilizaji? Rucho enka yomogusi hello wakire bia twabukire ano muntu makutanga nando mata ine kiage na kiago mate ngeli ko boru bando imeno na kongo na boko nyakarutire ime Abona sigiri chikaiko gasone ubira bego tumbume. Yabe kwa. Eno kamo ka kerende. Na endo mate. Na endo mate kiage ime. Ke ubiri ya rutiro no nyango kenda boranya ya irurukire na nenyo rasaga yali birere ryo konya yabike no nirige no. Lima wasama genda data. Yana yana mtana ya yake marai. Ndio. Ama ate mapema. Sabia sana nga eto geri bagandro ikeri sinini mwaga kimondo getare tabo na rio mondo yani kero mondo to ali bagayo como mono yo ndio como gamba mo golera bona adire goro mwesini go ande bona genyo de gama teria bona ga igore yogore mono ni pakitende tigaira de jama swali no como boli alam je kwa como boli atatianga tamali ko ibacha batista irigetoiga okay na ande kala manya sekwa igamire tikata gusario mambi ya na wala toke na ya kiwa na kangu kwena ande ka gutukana na kwa kana nya gokwena gotoka okay omora ibo na matanga mbwa de bestri de ande ni aje abe bintu na ne kangu oni kere tuwa jiga ma to masama to ko kuyo mo na ke mo chonga ige bona we kan ka ita ni ganda bagere style ye te ganda bestri de bintu biro ma ite mbara ngande te okay asante ke moni wanke iwete Digaba no ba indi sepi. Poron kiwa kwa poro ke yana kwa sari yana kwa vile kama wazo. Na mbaye ndi tari ko ile maswali huko mwele ile piga hapo mnyotia mangane papa o kagano ulio nibuno mwago ndege telero vete mbiji kia sike telero hata mangana mange. Ege ndo nani ko request number 1. Ndio. Ebi ndo wale ko romo sunte nyo kati baso ya ko kora o ibona yale ko ba ngaki yenye saji tani ya seria. Ila ko te bwa mangana ke tapwa runa bange ba mo rete ngora ba mo se ngora mo no bari ngora ba mo songe ngora ate bwa mangana yani baka mata mu munwa RP because na mo so mi tani mo ndo ture do kwa ti ya mo
Asante Nyabuti Mwamba birangare bya obyo bene. Enkayo mugusi hello. Edu wakire. Wakire. Kama na senge chomo isimigo nyaka kwa baka gukwana. Bona kuruwe gwoti ya ichuni to sana yako gara babere no mo babere no mo gafa na matuka mangi. Bona otire kweba chabona egege ko gara tipare chisare gete ntori kunyara kwa batogoeta. Egeti agata kabutori y'abante meteta yara beka kendo orege tie kiki akwamira agateba iruti milioni sana. Bona uge kwa meta bona to simire nga bona twatiga ire mbeo igoro. Akiwate bokoro kwa. Oyo nerani. Era ninga yugwaga korwa. Ngoro gusaba ku aki. Okay, gesaba kwa. Twaumire sana wotu ya ichunye kora konyenga bakoragera. Bona twatiga ire mbeo igoro kora rukende kipare kisare gete nonye no goeta titali ko bati goeta. Wa. Kazi ipo. Asante sana mani. Acha nipunge unyunyu kidogo. Tienda rasiva mache ninche gai. Gasi studio. Tombiri raisi. Tombiri raisi ga tienda rasiva mache gai. Gasi studio. Rigere manya kuira na gocha. Ndolega sino kwa ingwaka. Kumwamini kila barabara kabisa uyakuru kwa jagwa igendo kana samarita kigeugeu egia tugide kamera ngitano na nyasi nsa isatu chabona mambe jizane chi Afrika ya mochen kaimo gusiki CFM murabure mu mincholi mi by the way to wajide kaisano gukora kabisa nchebona botambe ngoro kwa du omonya kerugo nchebona botambe mwancho hoteli Ronald Mayaka Brigadier twakore chinkwana no MC wigodi ya ichuni
kwanira magana marito sana kwanira magana marito yonekene and indeed lakini ni birengere bia yari kurwa kiegera nto bira senchene ndito sana you know igenteke mongere kusinyi ku understand yes taliye mbande buyo kabara iye bange babere bagotebanga ngurugo mugabana bakakaro mungaini yani another I'm not commenting about it, really commenting lakini that ko imagine ngaki ikiegera orate ngaki for example you are a motivational speaker or say you are an MC to you ngaki bandada Ronald mayete kera ko roba MC mayete you what means ento ba ire you see that is what I mean, so it means oba kokonya